Kua whakaurua he tikanga Māori ki te hōtaka a haumaru mahi Aotearoa e whai nei kia heke iho ngā tatauranga mō te tokomaha o ngai tātou te Māori ka whara i te wāhi mahi. E hono ana a haumaru mahi Aotearoa ki ngā iwi ki te whakaputa i te wāhanga tikanga Māori nei. Mei kore e tūpono, mā reira ka heke iho e nei tatauranga kino mō te Māori e haere ana ki te mahi. A neira a muri wai hei. Kua tauti mai a wānanga, kua rarau mai te tirohanga whānui o te ao Māori i roto i ngā wāhi mahi. Kua ata whakarite hia e WorkSafe New Zealand, mo te taha ki te haumarutanga o ngā kaimahi Māori i roto i o rātou wāhi mahi. Ko ia hoki ko te aro pū ki te whare tapawha, kia ora pai ai te ringa raupa. We've been telling the boys for the last couple of days, and it's about taking your whole self to work. Understanding that you don't leave your Māoriness behind. You don't leave your Māoritanga behind. It's not Māori on one side and business on the other. It should be collaborated into one, and it always should be a wānanga, a meeting is the same thing. Nā te nui o ngā wharanga o ngā kaimahi Māori ki ngā wāhi mahi, e tika ana kia whai rautaki pai ai tēnei rōpū mo te haumarutanga, te take. These wānangas, these are preventing all accidents or all unwell beings for our kaimahi. So that's what I think the corporates and WorkSafe will get out of it. This is prevention, a prevention plan. Mā te whakatīpako hoki ngā mōreareatanga, ka kitea ngā ara ki te ora. It's Māori doing the work. We're at the pointy end of the stick, for want of a better description, and we're closest to the work. General risk management strategies will look at, the people who most understand the risk are the ones who are closest to it. I te mutunga o te rā, ko te Māori, te hunga e mōhio ana, he aha ngā pāinga mo te Māori. E tūmana ko hiana, ka eke e nei wawata o rātou ki tua o Angitu. Muri wai hei, te karere.